Korbuk subdivision by Khobja Korbuk Adi Block ni West Mane Kodewan Bisini Manindra Garu Parawo Bisi Kebang Maromunyo Lama Kaham himya angi tong mani lokorok tini abo Bisal de Burma hekba Korbuk Tipramotani Party Secretary Bisal de Burma ni Saktar Mabai Lama Kaham tangi rezak mani yagolo kami amsani lokorok hekeba Manindra Garu Parani lokorok belanyo khatung khata Tongthok Laijak ni saikana raka tini aro tangi manjaka Barom Gonang Party Secretary ni engi Bisal de Burma te sinele dat saktung Tripura te Parendra Tripura no khoboi tebo amsaini lokorok hekeba Manindra Garu Parani lokorok tangi manjaka abni logi logi no te kaisa lama bo khlai rane hene tini saikana raka khana nyaji sini mangpali gumati TV ni bakhaktei khlaiye mutela mana yanjiki chinga panga bulsi in chinga ramako manas kacham dibam manja tawde chinga yam ramako manaha aro sokarni ci chingi hama gutan chinga ramako mana uni guman je yeno kam kam kaparang kapanga mutela nam nopya mana yandikin ramarang ko nanina diba panga bulsin chinga Rama manjani kemano Rama rina kata chinga gari gurau dike rapna kata usubita tau te chinga mana ini kemano cini Bortoman je Indian side Indian seller bisal de kurma ukoba namin mutera mana yang diken cini keman kasai honanina yang kau akan ini nang ni musa mungkin ni ubah, ini akan ni kau non macam tata, betul lah.